Yes, bakunzi ba Kigali News rero kanonye mbifurize igitondo cyiza kugoma guhirwa mu byo mukora byose birumvikana na makuru arebana n'umutekano politike na diplomasi tugiye kuba updatinga tubabwira uko situation ihagaze mu bice bigiye bitandukanye ibintu byakomeye byongeye kuba ibindi urugamba rwakaze noneho ubu tuvugana kugezaho urugamba rwamaze kwa ruzanamwo indege ibihugu byamaze kuba noneho bizanamo indege ibintu byakaze byamaze kuba ibindi tugiye kuba twinjira mu makuru agiye atandukanye arebana n'umutekano politike na diplomasi tugende tubabwira uko situation ihagaze mu bice bigiye bitandukanye kuko ni byinshi cyane bikomeje kugenda by'umwihariko bigaragara ku mirongo imbere ku rugamba muraza kunyemera rero by'umwihariko dukomoze ku makuru agiye atandukanye nyamuneka babwire yuko ubu tuvugana amakuru namaze kuba nakira indege eshatu zo mu bwoko bwa gisirikare nyamuneka zongeye kugaragara bikomeye cyane by'umwihariko mu bikorwa by'amaoperasiyo adasanzwe mashya mu bice bya za Fizi zikaba ari indege zo mu bwoko bwa kajugujugu ahitwa Zamboko nyamuneka ibintu byakaze turaza kubikomozo tubive muzingo ndetse tubabwira uko situation ihagaze ibintu bimwe mu bintu byamaze kuba bitera abatari bake ubwoba turaza kuba dukomoza ku makuru menshi agiye atandukanye tugende tuba updatinga 5 kuri 5 tubabwira uko bimeze gusa mbere yo kugira ngo ayo makuru tuyinjiremo imirambanzi n'abasuhuze bamwe mu bantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye kuko n'abantu bagaciro gakomeye cyane badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda ariko kandi badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi badukurikira bari Kenya bari Tanzania bari by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye tubaye ikaze tubikuye ku mutima bari mu Bubiligi mu Faransa Canada tubaye ikaze tubikuye ku mutima tugiye rero kuba dukomoza ku nkuru nyinshi zigiye zitandukanye turaza gusimbukira mu mujyi wa Goma tuba updating tubabwira uko situation ihagaze igoma hari amakuru menshi akomeje kugenda aturuka turaza kuba tuyakomoza tuyava imuzi n'imuzingo turaza kuba tunyarukira mu bice byano muri teritwari by'umwihariko ya Walikale tubabwira uko byifashe Walikale hari amakuru menshi arebana n'umutekano politike na diplomasi akomeje kugenda by'umwihariko atugeraho turaza kuba tubyinjiramo tubiva imuzi n'imuzingo turaza gukomoza ku makuru agiye atandukanye tugende tuba updatinga mu mujyi wa Uvira ibintu byongeye gukomera ivumbi ryongeye gutumuka amasasu menshi cyane nyamuneka akomeje kugenda yumvikana turaza kubikomozaho turaza kuba tubabwira byinshi bigiye bitandukanye turaza kubabwira yuko nyamuneka rero hano mu bice bya za Mikenke situation ari hatari turaza kuba tubabwira impamvu by'umwihariko igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyamaze kuba gikanira ariko kandi abasirikare ba FDNB baramagana umugambi wo kongera kubambika impuzankano za FARDC ni amakuru yakomeje kugenda agaragara mu buryo bukomeye cyane ndetse anateza ikibazo gikaze ibitaravuzwe rero ku biganiro byahuje intasi z'u Rwanda n'u Burundi nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira nabyo byamaze kuba bijya ahagaragara turaza kubikomozaho turaza kubabwira yuko ibintu byamaze gukara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo icyitwa ingabo za FARDC zatangiye kurwana by'umwihariko ibitero bidasanzwe by'ubwiyahuzi byo mu mazi mu gihe M23 nayo yatangiye kuba irwana ibitero bidasanzwe by'ubwiyahuzi byo mu mazi ivumbi rero rikaba ryamaze kuba ritumuka muri rusange turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'imuzingo mu buryo bwihuse cyane turaza gukomoza ku makuru menshi agiye atandukanye tugende tubabwira uko byifashe kuko amakuru ni menshi cyane arebana n'umutekano politike na diplomasi turaza kuba tuvuga byinshi bigiye bitandukanye nyamuneka mu bitayari kugira ngo tuze kugenda tugenda neza 5 kuri 5 nirukanse cyane rero by'umwihariko nyemera mpite ninjira mu makuru nyirizina mpite mba updatinga babwire uko byifashe mpite rwose by'umwihariko mbabwira uko bimeze ku mirongo imbere ku rugamba nyemera rero by'umwihariko duhite duhera mu bice byano muri teritwari by'umwihariko ya Masisi ariko mbere kugira ngo tujye muri teritwari ya Masisi ahubwo nyemera mbabwire yuko tugiye guhera aho urugamba rwamaze kuba ruba imbere nge mu buryo bukomeye cyane nyamuneka mbanze mbabwire iby'izi ndege zongeye by'umwihariko kugaragara mu buryo bukomeye cyane
ukuvuga ngo amakuru arimo aturuka muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo aravuga yuko mu gace ka Mboko hamanutse indege eshatu za gisirikare zo mu bwoko bwa helikopteri mu gihe aka karere gakomeje kugaragaramo umutekano muke. Ayo makuru kandi yanemezaga yuko izi helikopteri zageze muri ako gace by'umwihariko ku munsi w'ejo. Muri izo ebyiri rero ngo zari zitwaye abasirikare 12 b'Ababiligi ndetse n'amasasu n'intwaro ziremereye nk'uko bikomeje kugenda by'umwihariko bigaragara. Birumvikana ko Ababiligi bamaze kugera mu rugamba. Ndabona abasirikare b'Ababiligi bagera kuri 12 aribo bari bazitwaye ndetse n'amasasu n'intwaro zemereye. Helikopteri rero zigera kuri 3 zakomeje kuzenguruka ikirere zikora ibikorwa byo kugenzura umutekano by'umwihariko mu bice bivugwa ko bigenzurwa n'ihuriro rya AFC M23. Umutangabuhamya wa hafi kandi wabonye izi ndege aho zaturutse yagize ati kwa Mboko hamanutse indege. Mu gace ka Mboko hamanutse indege ebyiri zari zitwaye abasirikare 12 b'Ababiligi, amasasu n'intwaro ziremereye. Izi helikopteri zari zikomeje kandi kuguruka hejuru bigaragara neza ko zari ziri mu butumwa bwo gucunga umutekano. Igenzura rero mu bice bivugwa yuko biri kuberamo imirwano by'umwihariko ku ruhande rwa AFC M23. Ku rundi ruhande amakuru yizewe anavuga ko ingabo z'u Burundi zavuye mu mujyi wa Baraka zerekeza mu misozi miremire iminembwe y'ahitwa Sayibogobogo. Inashimangiye yuko kandi ibindi bitero byazo by'ahitwa za Mogorore, Kabembwa ndetse no kuri Mugogono ibi bivugwa ko byakozwe mu rwego rwo gukaza umutekano no gukumira indege zo gushyira intambara muri ako gace ndetse no muri utwo duce kuri AFC M23. Ibikorwa kandi bya gisirikare bigaragaza neza ko akarere ka Fizi n'inkengero zako kagiye kwinjirwamo n'icyuho gikomeye cy'umutekano muke. Mu mpande rero by'umwihariko zitandukanye zikomeje kugenda zishimangira imyanya yazo, abasesenguzi b'umutekano bavuga ko ari iterambere rishobora kugira ingaruka zikomeye ku mutekano w'akarere ku rwego rw'igihugu ndetse no ku rwego mpuzamahanga, bitewe n'uko hakomeje kugenda hagaragara uruhare rw'ingabo mpuzamahanga mu bikorwa bya gisirikare mu buryo navuga ko budasanzwe. Ibi rero byamaze kuba rwose nyamuneka bitera ubwoba abatari bakeya. Ariko kandi ku rundi ruhande amakuru namaze kwakira nuko nyuma yuko igisirikare cya M23 cyari kimaze iminsi kiri kuva mu mujyi wa Uvira cyamaze kuba kizanamo abo bita polisi. Murabizi ko M23 ifite polisi yayo, ariko amakuru nanone akavuga ko ngo ibi bikorwa byo kuzanamo polisi ari mu buryo bwo kugira ngo icyitwa umutekano ndetse n'amahoro bikomeze kuboneka by'umwihariko hano muri ibi bice bya Uvira, kuko ni ibice navuga ko mu gihe n'ubundi M23 ishobora kuza kuba ishizemo neza nk'uko birimo biragenda bigaragara, bishobora kuza kwibasirwa n'ubundi n'icyitwa Barundi ndetse na FDLR zikaba zakongera kugaruka mu mujyi wa Uvira, kuko n'ubundi zaba zibona neza ko nta kintu na kimwe by'umwihariko cyakozwe, kuko ni umujyi kugeza amagingo ya igihugu cy'u Burundi gishaka, ukaba umujyi igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gishaka. Bishatse kuvuga yuko rero mu gihe n'ubundi uyu mujyi waza kuba by'umwihariko ugarutse mu maboko yabo, n'ubundi baza kwinjiramo bakawukoreramo n'ubundi bya bikorwa by'ubugezi bwa nabi dusanzwe tumenyereye. Ibi rero bikaba ari byo igisirikare n'ubundi cya M23 gikomeje kugenda kirinda. Ngira ngo iyi nkuru sindi bunayitindeho kuko ni zimwe mu nkuru n'ubundi zikomeje kugenda zinagarukaho n'ibindi bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ahubwo nyimira nkubwire yuko itegeko nshinga ry'ubumwe bw'Uburayi ryashinjije u Rwanda gutesha agaciro amasezerano ya Washington DC asaba ibihano bikomeye ku mutekano muke uri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni kuwa gatatu rero tariki ya 12/2025 mu mujyi wa Starabag, ni
mu Bufaransa, inteko nshinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi iyo yateraniye mu nama idasanzwe yihariye ku kibazo gikomeye cyo kuzahaza umutekano n'ubutabazi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse no mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo nama rero yabaye nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Iyo nama rero yari iyobowe na Depite Hada Josi na Jean Victor Umubirigi, akaba na perezida w'umutekano w'intumwa z'inteko nshinga amategeko y'Uburayi. Mu nteko rero ihuriweho n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU, by'umwihariko yahagurutse avuga ko ibi bintu bikabije ku kijyanye n'imirwano ikomeje cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aranenga cyane kutubahiriza amasezerano i Washington DC ashinja u Rwanda gukomeza gushyigikira umutwe wa M23 mu buryo rero nk'ubusanzwe, by'umwihariko byakomeje kugenda bigarukwaho kugira ngo babihe inzira y'amahoro. Mu ijambo rye rero ryagaragazaga amarangamutima akomeye, Depite Victor yagize ati birababaje kongera guhamagaza inama ku kibazo gikomeje guteza ibibazo, gikomeje kugenda kirushaho kuba kibi cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo amasezerano i Washington DC yarushijeho gukaza umurego mu minsi ishize, umujyi wa Uvira wigaruriwe n'umutwe wa AFC M23. Ibi byateye impungenge zikomeye ku mutekano, by'umwihariko mu karere kose muri rusange. Yongeyeho yuko kandi raporo zitandukanye zigaragaza ko ikoreshwa ry'indege zitagira abadorove bita drone mu bikorwa bya gisirikare. AFC M23 n'ababashyigikiye abakomeje by'umwihariko kuvuga yuko ibi bitero ngo nabo byabatatse bikomeye kandi bikaba ibitero byaturukaga mu gihugu cy'u Burundi. Yanashimangiye yuko kandi ibikorwa bishira akarere mu kaga ak'intambara ishobora kwaguduka hagati ku mpande zombi. Anasaba umuryango w'ubumwe bw'Uburayi gukoresha ingufu za politike mu guhagarika imirwano. Iyo nama kandi yanitabiriwe n'abanyekongo baba mu mahanga, by'umwihariko abatuye mu Bubiligi bagize uruhare mu gutanga ubuhamya ku ngaruka z'intambara zikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bagaya ihohoterwa rikomeje gukorerwa abasivile, kwiyongera kw'impunzi, isahurwa ry'imitungo ndetse n'ibyaha bikomeye bishinzwa imitwe yitwaje intwaro. Abanyekongo kandi bashyigikiye Depite Hada bigatanze urwandiko rusaba ko u Rwanda n'abafatanyabikorwa babwo mu mutwe wa AFC M23 bafatwa ibihano bikomeye. Basabye ko habaho uburyo buhoraho bwo kugaragaza, kandi banasobanura yuko by'umwihariko ibyo bishobora gufasha ingamba zo kugira ngo umutekano ugaruke bikanatanga umusaruro. Muri urwo rwandiko kandi rwagize ruti inteko nshinga amategeko y'Uburayi ifite ububasha bukomeye bwa politiki bwo kugira ijambo rikomeye kubiri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ishobora gusaba kandi ko ubufatanye bwose bw'Uburayi bufite ingaruka, harimo inkunga n'ubundi bufasha, bushingirwa ku ntambwe zifatika kandi zemejwe: guhagarika imirwano rero, guhagarika inkunga n'imitwe yitwaje intwaro, kohereza ibikorwa by'ubutabazi mu gihe ibyo bitubahirijwe. Icyo kintu gishobora kuba. Banasabye yuko kandi politike z'ubucuruzi n'amasezerano y'ubufatanye bw'ubumwe bw'Uburayi binengwa n'ihame ridakuka rivuga ko politike nimwe ikwiye kugira uruhare mu buryo buziguye cyane n'ubutaziguye mu guteza imbere rero mu gusaba umutungo kamere cyangwa mu gukomeza ihohoterwa bishingiye ku mahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo adashoboka hatabayeho guca mu mucyo ndetse no kudahana. Kurinda abasivili rero, gukurikirana abagize uruhare mu byaha bikomeye. Iki gikorwa rero cyagaragaje ubushake kwiyemeza kw'abanyekongo mu guhangana ndetse no guharanira amahoro n'umutekano mu gihugu cyabo. Banasaba amahanga kurenga ku magambo, bashyira mu bikorwa ingamba zihamye no guhagarika amarorerwa n'amahano bikorwa mu kwibasira abaturage mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umujyi wa Uvira rero ifatwa
nk'ibi rikomeje kugenda rigaragara nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira. Umutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara wa Kivu y'Amajyepfo wakomeje kuzamba, wafashwe kandi na M23 mu gihe gito gishize nk'uko byari byagiye bigaragara kuri rezo sosiyo zigiye zitandukanye, ndetse n'amakuru yatugeraga nk'uko yabitangazaga. Mu gitutu gikomeye kandi cy'amahanga by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umutwe wa AFC M23 watangaje ko ukuye ingabo zawo mu mujyi, unavuga ko ugiye gushyiraho amahirwe y'inzira ya politiki ndetse n'amahoro. Itangazo ryashyizweho umukono tariki ya 15 witwa Colonel Nanga, umuhuzabikorwa w'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo, yanavuze yuko kandi icyo cyemezo kigamije kubahiriza icyifuzo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umwe mu bahuza ibiganiro hagati ku mpande zombi. Ibi bibaye kandi mu gihe igitutu mpuzamahanga gikomeje kwiyongera ku mutwe wa AFC M23, cyane cyane nyuma yo kwigarurira imijyi nka Goma ndetse na Bukavu ntangiriro z'umwaka. Abadepite rero b'i Burayi basabye ku mugaragaro ko u Rwanda rukura ingabo zarwo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo myanzuro kandi ikaba ikomeze gushyira ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakavuga yuko kandi ibintu bigomba kugenda neza muri rusange. Si ibyo gusa rero, by'umwihariko amakuru yo ni menshi. Munyemerere rero tunagaruke ku zindi nkuru zikomeye kuko ni byinshi, impunzi zikomeje kwiyongera. Ni update ingezeho, ndavuga nti nanjye reka nyibagezeho mu buryo bw'iyokansi cyane. Amakuru rero aturuka mu gace ka Katumba, ni ku mupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aravuga ko impunzi zaturutse mu mujyi wa Uvira zahunze intambara n'umutekano muke, zikorerwa ihohoterwa rikabije n'inzego z'umutekano z'u Burundi. Bikavugwa ko rero bamwe mu benshi bahasize ubuzima nk'uko byemezwa n'abatangabuhamya. Abaturage rero bahungiye i Burundi bashaka kwinjizwa mu nkambi z'impunzi cyangwa se gusubizwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko barabyangirwa. Icyo cyemezo cyateje umwuka mubi n'ubushyamirane hagati n'abapolisi bashinzwe umutekano mu bice bigiye bitandukanye b'i Burundi. Abaturage rero bavuga ko polisi y'u Burundi yakoresheje imbaraga zirenze urugero, by'umwihariko igakubita bamwe mu baturage b'impunzi mu buryo bukomeye cyane. Umwe mu bahohotewe bikabije rero binavugwa ko yakubiswe igiti mu ijosi, yahise apfira aho ngaho, abandi bagakomereka. Ibi bishatse kuvuga yuko rero mu gihugu cy'u Burundi nubwo bahungiyeho bamwe, abandi bimeze neza, abandi bikaba bimeze nabi muri rusange. Gusa ntabwo by'umwihariko nyamuneka kandi bukomeze kuvuga byinshi, muraza kunyemera nze kugenda nkubita mbangura mbabwire yuko amakuru aturuka mu gace imirwano yabereyemo nk'uko biri kugenda bigaragara ni muri teritwari ya Masisi, aremeza ko inyeshyamba za M23 zimaze ukwezi zihangana na FARDC mu birindiro by'ahitwa za Kinyumba, ku birometero 10 gusa uva ahitwa Nyabiyondo. Ni ku muhanda wa Pinga. Zagabye igitero rero ku birindiro bya Wazalendo ku isaha y'isa 11 za mu gitondo kugira ngo zisubize uriya mudugudu, ariko biza kugorana. Wazalendo ivuga yuko rero yahagaritse iki gitero cy'inyeshyamba za M23 maze zigasubira ahitwa Nyabiyondo nyuma y'imirwano ikaze cyane. Ibintu rero bikomeje kuzamba kugeza magingo aya, ntabwo twari twamenya ni bandi baguye ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko ni bimwe mu bintu n'ubundi turi bukomeze kugenda tumenya, tukagenda tuba updatinga. Gusa birumvikana yuko nyamuneka bitoroshye habe namba, icyitwa imirwano ikomeje kugenda ica ibintu muri rusange. Sindi butinde rero, turaza gukomeza dukubite tubangura kuko nicyo kiba cyatuzanye. Nyemera duhite dukomeza n'andi makuru by'umwihariko akomeje kugenda aturuka ku mirongo imbere ku rugamba, tugenda tuba updatinga tubabwira uko situation ihagaze. Munyemerere mbabwire yuko nyamuneka rero ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane, by'umwihariko muri teritwari ya Rubero, kuko byabaye ngombwa yuko MONUSCO igira gutya
nyamuneka ikahohereza ingabo kugira ngo zijye guhangana na ADF. Mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru no muri teritwari ya Rubero harateganywa kohereza abasirikare b'umuryango w'abibumbye mu gice cy'abapele hagamijwe gutanga ubufasha ku bwubahirize bw'ibikoresho by'ingabo by'umwihariko za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda UPDF ziri mu bikorwa bya gisirikare bya Operation Soja bigamije guhashya umutwe w'inyeshyamba wa ADF. Nk'uko byatangajwe rero n'inzego zigiye zitandukanye zibafatiyemo uruhare, ubufasha bwa MONUSCO buzibanda cyane cyane ku bijyanye n'ibikoresho byifashishwa mu bikorwa bya gisirikare. Nyamuneka by'umwihariko babohereze bakore n'ingendo bakora bareba uburyo bihagaze, banakora amasuku bafatanyije by'umwihariko na UPDF ndetse na FARDC. Ni icyemezo rero cyafatiwe mu nama yabereye Beni mu cyumweru gishize yahuje abayobozi ba gakondo, ahagaragaye sosiyete sivile mu nzego z'abapene n'ahitwa za Buswaga. Umuyobozi wa gisirikare no muri teritwari ya Rubero hamwe n'ahandi yavuze yuko ngo kigeze kugira ngo ADF MONUSCO igire icyo ikoraho. Muhindo Tafutini, perezida wa sosiyete sivile